So if umuntu lunywe yiyo yamenza lento emenze yona wabuma phuma green lapha emanzini, do we bury that person in a normal way that we normally do our funerals? If ikushayile lento yasemanzini okokuqala uma bekulanda ngoba kuneukuthi usiko asisaligcina ngoba lento ihamba ibe umkhokha nasefamilini yakini uthi gcine kuze kuhamba abantu, and then bese kuyenze kumele kube nembuzi okuyolandwa umphefumulo wakho ngoba umphefumulo wakho usele lapha okumele kube nosiko eliyogcinwa lapho yana uthi kulanda umphefumulo wakho ukuthi ubuye ungasali emanzini because uyothi musele lapha emanzini uyolokulanda abantu bakini ngathi uzoba nesizungu uyoza kuthi uba uhambe namanzi nini imvula benetha wathi yawela wahamba namanzi kanti sebalandwa yiloya muntu agcinwanga isiko lakhe. Manje kumele kube nosiko lokuthi kiwe emanzini kuyokhishwa umphefumulo wakho ubuyiswe kuphe ekhaya obekwa kuphe endlini yokugcina ngokwesiko lamanzi ngoba lento ibuye bese ke iba umkhokha ekhaya ukuthi kancane kunomuntu ozohamba namanzi kancane omunye azaphupha athi yazi menye emanzini nokuyiphupha ngihamba namanzi nokuyiphupha ngenzani, kanti manje ikolodo ezosala ngoba enye into yabona manje sesithanda kuyakuphi emalwandle yabona ukuthi